Papa Samoa, Maroso i fua malinangi ma. Whaatalo whaatu le pa ia mani malu o lo tātou atuno. Tu whaatasi o tō whinangalo, mau mātou loto, se i o tātou Tapua'iga i le atua. Tātou kitalo. Lo mātou atua mamānai, i le ato atoa lava lau whanau whātua i le nei lalang. O lea mātou teo atu lava ma le loto maulalo. A wina mai no wanganga pa ia, e te pāpatiso ina o mātou tangata Tapua'i taito tas. I so se turi manu, o le ke lope mai mātou uma. Ina ia o mātou whaia i nei sao ninga, le awa malimi ngāo i te tauai. Mai i watuai le whaasirisiri ina o lo suafa. Ona o Yesu wa mātou te tālom wala awa tuai nei. Amene. O le whaita wina o le awhionga pa ia alo tātou o tua. Tusi whiwhiria i nei Taeao. Maua mai lea le tusi a Paulo i le Kalesia i Filipi, o lona mta upu e wha. A mata ona whaitau ma le whai upu e walu, e whaangata mai le whai upu e iwa. O te whaita wina. O nisi nei o whionga pa ia alo tātou o tua. Le au soe, o le toi upu le nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matanga o fie, ma mea uma ua longo le leia. A fai foi o se isi a mi o le lei, o se tasi mea vi ia, ia o tau natu ia lava mea. O mea foi wa o inai o tau, ma o tau taria, ma o tau whaalongo iai, ma o tau wa ai mai a Taeao, ia o tau whaia ia mea. Ona ia te o tau lea o le atua, e ona le fide mū. Whamanuia te mai le atua, e ala lo tātou whaitau, whalongolongo i nisi o na whionga pa ia, ma ia tū mauat pēr ia te ia lona lava vi inga. Nei se ia o i le whaavavau lava. Lea maua se upu e, taita ina iai tātou nei Taeao, i le whai upu e vanu, ma le iwa whapei ona sao tātou whaafonga iai. O mea whoi wā o inai o tau, ma o tau taria, ma o tau whaalongo iai. Wa o tau wā ai mai ai whoi a Taeao. Ia o tau whaia ia mea, o na ia te o tau leo le file mū, mai le tua. O le manatu au tua ma whauwhaunga whale nganga i le nei asu. O le atua o le file mū. Ma tātou whatinonga. God of peace and our practice. Se alongi le ngana e peru. E renei le ngana e leni. O le peace le ngana whaaperetania. Ua whaamatalaina i le tātou ngana. O le manuia. O le fide mū. E fia whaonga ina le upu fide mū e tai ala ai se manatu whale anganga. Ine nei Taeao. Ina ua mae au na whaia a tamu leo lua i tangata. O le atua lava na ia whetalai. E le lei na toa tasi o le tangata. O te whaia se sosoani e tatau mo ia. O whaia ewa e whai ma sosoani ia a tamu. O i la ua lava o leo ngā lii. Ina ia fusia le a inga i le file mū. O le file mū e ao na a matai i le maftanga whale ngāri. O le maftanga whanau, o le uso,
o le tua ngane le tua fine. Ia fide mu le vau a inga, ma le isi a inga. Ia fide mu le vau le au whainga wenga. Ia o lava i le vau, le isi malo, i le isi malo. Ta lofa le wha moe moe o le atua. Na mata mai lava i le. A matanga o le fofoanga. Ia maua le fide mu le vau tangata. O le pale ali i o ana fofoanga. Ai a mata mai lava i le unua i uso. I le lalolangi a kaina maa pelu. Le uso na sauni e whaia la taulanga i le atua. Na tali le atua i le taulanga a pelu. Ai umane le atua ua fasioti. Ai e kaino a pelu. Na nofo wala apila amo malota. Ona le aise fide mu. La au whainga luenga, la au rafu manu. Wafi mi sai au whainga luenga, o au na apila amo malota. Ai arfa nawa isa ako. O e sauma yako. Tala malama. E kino ya e sau. Ai leo ya yako. Ere fide mu foi ne no foi o Josefa monos. Nai tangia o ia e o nauso. Mai wai na whatau e avea mpolonga i akipito. E umire tala. A o le mewa mautinoa. E se mamao ale fina ngalo. Na fua ai. Le lalo langi e le atua. Ina ia maua le fide mu. E se tūlanga o lo whaatino ai. Maola ai di tangata. O le kare si e Filipi. O le ua i au ropu lava le sa whatu ina i tono le kontinenta o Europa. Ni malanga wha missionary lona nua Paulo. A o le tusi la Paulo le kare si e Filipi. Tusi a o iai le whale pui Roma. E la walunga lava le anganga o le tusi le nei Paulo le tusi whaftai. Tusi whai loa tuai mea alofa na saunia le kale si e Filipi. Ma moli le apostolo a o iai le pui Roma. E Epafrot. A o tono le nei tusi whaftai. O lo whamalosi e tuai le Paulo. I Kerisiano Filipi. Ina ia maua le loto maunanga. Ia maua le so i fua fo inatu le ngā luenga. Na maniwa te riso. Ina ia tatu o maua le whaarotanga. O Paulo fo ia. Na ia fola le tala le. E o lava. I le iai le wharepui. O le o langa wha kerisiano. Ia o la mama. Maula papa ia ina. Ia mi o le nei. Ma ia mātatau i le atua. A toa ai ma le wha mafa o le nei aso. O le file mu. O le atua o le file mu. O le kale sia i Filipi. O le kale sia e alolofa. Ma tere lo latu ke maa ainu. Fia ngā rue, maua mori mauina pea, lo lato whatu atua. Pe tai o lo ta ua polori tina ia e votia, masune tuli. Ina ia tasi lo la manatu i le adi. O le tala sanga Paulo, i lona sosoani e Epafrot. Ina ia whaia se whale renga moneti na. Ai mai se foi te fale lei ma le kale si e Filipi. O lato uma ua tusia o lato noa i le tusia o le ola. Ua whamanuia
ma avea i nātou, ma mafutanga o le ori ma le file mu, le ola e whaamavau. Whai loa o tō manatu i le atua i le talo, le whaatonga, ma le whaafutai. Wa le file mu fo i mai le atua, o lo sini lava i mea umai manatu i ai. E leo ina ai o tō loto a toa ma o tō mawhau i a ke riso i Jesu. O le nei le au soe, o le toi upu fo i le nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matangofie, o mea uma ua longo le nei. A whai o se isi a mi o le nei, o se tasi mea vi ia, ia o tō mana tu natu ia lava mea. O mea wā o ina ai o tō, ma o tō whaalongo ai, ia tea. Ia o tō whaia ia mea, ina ia o tō mau ai le manuia, ma le file mu mai le atua. O le atua o le file mu, ma tātou whatinonga. O tāla sanga le apostolo, la tāwhio soani mo le file mu. File mu to tono a inga, o le file mu to tono e kale sia manu, o to tono o fale whai ngā luenga, o to tono o whai ngā malo. O le whesiri, o ani a tātou whaatinonga, e mawai le file mu. A wā lo si pēr le sawa ina o tina ma whanau. Wa tau si ni o le pawa, ma la pisi o le neila lo langi, to tono e kale sia ma pule nganu. O sa i di tangata, ai le sa i di anganga. Wa le aise file mu ya upu fai Samoa, e a mata mai lava i tai. Wa vairua ina i foi, ma le au whai ngā nuenga le malo, o nuu maa inga. Le aise whatinonga le file mu, a o le mea e maa siasi ai. O tātou o lo ala langa matau langi o Kerisiano, e wha vai i le atua Samoa. O le media, o le aututu afi lea o le nation tuli. E malo lo, ma le la vasa atani. Ai le malo lo tau whaaleanga. Tasi lava le ta whaalongo o te iloa le mea o tupu. Samoa, tātou ke whaia nei winga mātanga. A lo sisila mai fufonga Jesu ke riso na maliu mo oe ma. O lana la unga whakatau pou e on whamauina ile. Matai o lima. Amu ia e whatupuina fide mu. Awai ka ua i lātou a tika lii ma whawhine o le atua. O lana polo inga fo i lona au so o ke usiano i lalolangi. Ia o tau whiala whani, whapei o na ouro whatu i ate o tau. Mea fo i nea i loa ai, o uso o tau le lalolangi. Te a whaito ke whiala whani, ma maua le fide mu. O le whiala whani, o le file mu no loto, ua pule whaatupu ai le atua i o tātou loto. O le file mu, e leo se amanoa po se laks. O le polo a inga tu sao, mo tātou, na pa umai fufonga o le tātou wali o Jesu Keriso. Tātou ta lia le whatuanga Paulo, na whai le kalesi e Filipi. Whai loa tātou manao i le atua i le tatalo, i le whaatonga ma le whaafutai. Tātou tūri vai le atua ma le loto maulalo, ma le file mu. O ina, e maua i le file mu, to tono tātou a inga. To tono nuu,
Tu tono e kalesia, ma tu tono o lo tato atuno. Ia manuia ono e Yesu. Amen. Tato pese atu le tua le pese o saunia.